Pozivamo građane na suzdržanost, na smirenost, dakle, nastavit ćemo i dalje da se borimo za poštovanje zakona i prava srpskog naroda. Prilikom ove akcije policije, koja je apsolutno bila ničim izazvana, upotrebljena je sila protiv gradonačelnika, predsjednika Skupštine, naših odbornika, usled povreda koje je zadobio odbornik Siniša Lazić se trenutno, po informacijama iz KBC-a Kosovska Mitrovica, nalazi u koronarnoj jedinici. Inače, to je čovek koji inače ima srčanih problema i trenutno se lekari brinu o njemu. Nadam se da će biti dobro, ali eto da znate šta se sve izdešavalo. Sada ću dati reč gradonačelniku da vam se obrati.